and international marriage counselor. Investigations revealed that in August 2021, the suspect welcomed the survivor, then a 13-year-old junior high school student, into his home under the guise of providing spiritual counseling and behavioral correction. From that point, the suspect repeatedly subjected the survivor to sexual abuse over an extended period. He also recorded videos of the abuse on his mobile phone. In some instances, he forced the survivor to hold up materials displaying an adult pornographic website and to state on camera that she was accessible on that platform with apparent intent to distribute such content online. The abuse came to light when the survivor confided in her school headmistress. A complaint was filed with the Domestic Violence and Victim Support Unit (DOVSU) in Cape Coast, and the case was formally referred to the Circuit Court in Cape Coast. Upon arrest, various items were recovered from the suspect's home and are now under forensic analysis. The items recovered include 1 HP laptop, 3 external hard drives, 5 pen drives, 1 Android mobile phone, 1 tablet, 2 electronic vibrators with accessories, assorted contraceptives used and unused, lubricants, a used pregnancy test kit, and 2 ladies' panties. And I would see a Director General of a CID, a COP Lydia Yako Donko. Pregnancy testing, you know, you be a honor. I saw her sub friend and Yanyama. Yo, Yantuaso, or my Ghana so for the binom, Isubani. Yantuakas, your bonusona, Yankos when you moon, or my Ghana. Ye finfi mante, metre central regina, and Crabetuja H. Rima, Bogramum, Ewa Wutu, Buntrase, and Noa Wutu, Senya West, men send them, Ewa finfi mante, ma'am. Any about time, you know, Yankopaya dom, Watum or more, a Yufum Manyapa. Now, but from my one, and the former come and sa. 3-day-old baby boy. Omatimi etwaniti afiri so. Asanso etu ne nsaba kon afiri so. Edna kwa koto sumina so. E makwaye nsempi kroduanim. Na owura edi abeto odwa esisu se wadi sa nyamansem ne den ade. Bright ashawo. Anafi oba onene wo ya ne den ede. Abena benewa. Na mekese ade a epotifo akwochoro mobo manhwe mapa. Etimi akoso diafa enyina manse mutu se wonom etu sana mobono no ehum na hwehwema de ye kasebo aye ediafa ho ne kiremu am ade hye mo okrodua ne mo bonturase ebi ekpo mo de akọ omo sumina so bola so na mokoro mo hu ne se nipa da ho no ma ne ti entua so ne nsa ba akonso krabasa ne nsa benkum no eni honom na mo di mirika ko okrom kaka kira de hye ne se na ekoso yakoto se obi da ho no ma ne ti kuntunsini ne tiri na firi so Nensaso eni hondom dia semu de tuatua so yenti ni mpani sem de mpani fom na hwe mapa entimi enkoso na enkra beto dwa kiremu am abena abene wei beto dwa sei beya nafua miensantem ena ono ankasa owu fie wo mra obi a woje awo ebontuase kodu na koboa na we Enquires sabia na koboa na amaja otumi wo ye efa ne ho efa ne ba na emra wo wie no anche ena omote so abofra no waya nyamedia wafirim na abofra ne firim pe no mbo modia ekokosie no ehorem na abofra ne papa ne din de Bright eye ahawei ka kira mo se dabi abofra no person no ankasa kokosie no ntimo nche na bia mo de na akwhye ena ono a kwan ofa so okotu abofra ne kwade obi anim ho hwem afiade kyen abofra kuntunsiri na da bola so a oda ho no ma ne tri eni so ne nsa benkum no so wo motu de kwa kyesa kwaye nsempi ena mo gya no ede na to eye bola so na odansini okohu asem mo de akọbọ kro mo mpanimfo amane yesa asem se na asie ne wedie tuatua so etiye ntumi entra bo de akọbọ eye bunturase epostifo amane no bo amane pe na mekese bunturase epostifo kwọbọ mekese mo de apagya asem de free eye awutu mo ne kopie mu awutu breku police station mekese nhwem mapa egusu a ekosom na de hye ekohu nsem esi ye de nsem sei ede to di ye kasebo ennom susu se de nsem de te no awofo no pese mo de abofra no Agyei Sikapa Oban fefu oban ekowo wo fi fe no ibi traditional bet attend na to bontrasi fi na kwa no na bane wu so koto adaka box no ko si akwara no bola so ti kokko he na akwara no ko da bola no akwara no poa na akwara no emse ya wo fufura mfuma nyina no so nya etwa ko ene nsa ba ko efriso anti ya ma yebo area home perform na ma the kofa police penny or area Tampa na banya na ndo anu a or say case na de babreku na wo tete ne ko mu na je say wo hwe area no mu an ya say na aba so no mba anti for ne sikedo jije ntina na ya dodo no haji
Ebiane say abante no the bana e won foforo no na akwaji sikapio oba na owo akwara no de ubisa na asem kwa onkasa oyi an otu say asem na abọ no pusa na ohunia na chese batane de ono oye opa ne nse da ni mu wenum ni kunu pa bright de ade sensu sen sa ewudi sem yakoso no ni mu bi pam na no wachi ana assembly member Edema Bontrase electoral area yo ni minyamfo prince elabi echirima ye no krepa na ubawura mo Bontrase kodua ni mo nansen mebuno no sika ni bere pa ni sika dura ekoso no ehwadwode ne doso panti enya na nwanwa sei abofra keto a makuni ne papa ebeni masemu ehu bie incident besi ewo yon rubber dam ba ko waso ko na mpa akola me fa na say ya wonu be 3 to 1 week baby oda ma ye kan chief so na ye kan nsaba akoso ti ye da bofa na ko na ye intel so to keep information sa me ko se guy bi tie we ni mo a me yira wo but ba no according to reporting say ba no na we say ye calling chain na ye ko interrogating no na say the same place na incident na happen no also tire say e wa no ko sie ne ba no ewo that is the case then asem no mu yewem kaka na we say ma police for esa kan ya me no pin for no yeso no modern koma on class police for se se me no ka say e wo ku police for ensima ntitemu egu akwemu a ekoso pepe eni a woti ono ena ya assembly member Edema Adehia wanom ewo Bontrase ewo finfin mantem ne den ede oniminyamfo prince Elabi ena wote ninkan ne kwakra mu no ena wutu Breko District Police Commander Chief Superintendent Edmond Yameche echirima ensam ne no krameke sedie abatan no egusua wa prosifo akachi a wanom ebo na hwemapa etimi akoso efize sebe sa woba no emra mufa afuro a mowe na wafra ne wi yempo a eba ne san na mokosie ni ti eni so na afi ne nsa no so eni so na we kire sei enipa bi na bo ne tirimo posom de abofra na kwa bi Agyei Sikapa any information say abofra bi ayawo na oda bola so Bontrase ye ko ye no no mo chani nsa benkunu we did not come much yes if you munu baye kochi abranti ye bi no di 26 years bright acham ne yere also abuna benu also also di 24 years we do have a sheku kuma ye shishum the obema no can say owo no na abofra no wuye na so ko fie no kwa na eye ben na afi the hobby baller so the first suspicion is that maybe we are suspecting that it might be used for ritual purposes. We should let the youth know that there is nothing like you can do. Work hard and then you will get what you want. Any a wote ono ena ya wutu Breko Police District Police Commander ne den the Chief Superintendent Edmond Yameche ena wote nini. Yantoa kasiabone suni engineer mu ewon ni mantem hanom na Ghana Highway Authority for Ejina Ministry of Roads and Highways eden sem ede atudwa HM say ya dia traffic management plan bekoso ewa bra construction work ekoso ewo Accra Tema motorway ne so na ya dia press statement ani beto dwa enufre ya authority honom HM say ya dia omobomodi asom betimi atra tete kwashi interchange bridge nim eno ebebo asane ebeye ombetimi ate traffic so enu ntina ya dia traffic management scheme efa lanes no wo N4 northbound carriageway ne so enu free Accra ekosi Madina no sese no ombetimi atum sane ebeye construction no ebetimi akoso sanso ana southbound carriageway ne so no eno ewo 4 lanes enu free Madina edekwa Enquires no so no ya de ombebomodi aso mbeye ni 2 lanes sane ebeye direction no ombetimi achem na bibia so no etimi akoso wo sane ebeye construction no ebetimi akoso na no hyase endrada obenembo somni de tosonkno won fimpimienu ene aduonu nsia nimu a omo hwe anim se yabosome 19 no betimi ayekwan no ede awie na Ghana Highway Authority for so ede atudwa HM se ahyenkafo nso enhye ne so no mundi nhyehyɛ nyina so sanso no monka traffic management officials
no sani ebeya dwumedi omo pese omo ndi wakwan ne so no ebetimi akototen na bibia timi akosoye na chief superintendent Alexander Obey e de atoja HMTA police fo so beba honom omo ba be direct eye traffic no bekoso e wo N1 ekosi N4 kwan ne so nto omo momodia enhye ne so emfa emawom. Yeah, they will hold stop for others to pass and they also join. So far, we have commenced this project long ago, but we have come to the apex where this narrowing has been done. And so since yesterday, which was Sunday, we've been here. And today happens to be one of the major working days, Monday, 9th March. And of course, as many as are proceeding to Accra on the N4 from Adentan, Medina, Legon, Ponglo, East Legon, down to Accra, definitely will use this direction. Those from 37 all down to Legon and beyond will also use this section, including certain traffic heading from Tema to until the contractor releases or removes all these barricades and New Jersey barriers that has blocked and preventing other road users from using. Eniya utiye chief superintendent Alexander Obey na nuachi ana project manager engineer Ben Saki ed kasaye na ochemu se ade omu hye dwumedie na se ewo N1 no so. Project currently we are at Tetekwashi now, which we are reconstructing the Tetekwashi, the interchange. So we are creating an expansion. We are adding 3 more lanes on each side of the existing. So that led us to the construction of the piers, as we can see. But now we've done with the substructure. We are now to construct the superstructure, which involves putting the T-beams on top of what we are seeing over there, okay, to make it a full road. So that is the exercise we are doing currently now. And to start with it, we need to create a traffic diversion. So at the moment, we have diverted the traffic to the other side. So instead of the 4 lanes using one side, and we have turned it into 2 lane. You get it. The essence of it is to just create safety for the construction for the launching of the beams on the piers. So we don't want drivers or workers to see or to be moving around when we are launching these heavy beams on the piers. So we have to, for the purpose of safety, we try to create this diversion. Currently, Eniya utiye project manager engineer Ben Saki. Obama hono machi pao. Pana chipa. Endro anumre anadwo be de se no nwotwe a mekofie nyina chese cars na bo apeso se dia la wadwumedi na no weden pa. Fiti awia no ana omo sha ase. Bosumi num na mo de bewi mo ho nya ha na mo Ghana for bredodo. Serious pa. Uduru hono ma ho like awia boss e nya ize kura. Okofo no trotro na wutimre sinim. Mo hye wo sa. Yanto akase bonso yemfa ya ni fanchire mu asante mante yenko piemam. Ewo district chief executive where the ma de hye mo watwema imponua mansenem ene awasante mante mo mo de yakabom wo mo ne eye smart foundation for etimi de abosobo de abo achechire for makodu 914 teachers and afin so ye wotari so mo de yakosum wo chese ne mansenem abo adwumaden aboa ema enwomasua etimi eko enkanem na dwumadi esurunko amudi na mo bo moden so mbeboa eno no eye public schools eno ye aban schools and afin so ankwankro school ompoten mu nyina betumi aboa wonom na antwema imponua mansina chechire for no so ne matumi akonkan ede ama wonom na dwumadi to dwa na nyasem kuma na district best teacher award no ekọ edema eye administration eno no na ya de teacher best teacher administration na de koma ye district best teacher no omo modia e ma chese categories na do so pa de dika no eye district best teacher in administration and district best teacher in hand to research and so district best teacher in long service to the district and so most promising teacher award ni nyina to ton kan sa na dwumade ne ko dwanom 2 retirees achechire for modern asua de a wono ma kire chese nwoma wo mansini mu achepa no modern abomu mienu aba so pa chese nyasem kuma kra mo ni giye pam afin so monsa kan ye special recognition chese wo modern atena mansini mu ache aboma nwoma sua konka ne ntinam de abaso bokese etimi de ban wonom na chede omunya ye no ebi a television set refrigerators and afin so gas stoves na afin no ma pisika etato na nyesika kuma kra na dwumade ne kwaso no nyamfo Ibrahim Isaac ono ne ya adehia wonom ewatwema emponua aban na musini echirim sem na ni age paso no etimi keke kanensa ase de aboa
na kyerɛkyerɛfo atetenam atimi akɔnka na okyerɛ mam eto hɔ yi nya gitafo na eto nti opɛsɛ oboa na homasua ɛkɔnka na homasua bɛkɔnka nso a yɛntimi enya kyerɛkyerɛfo ɛfɛnsi te okyerɛ mam ɔde kɔkɔbɔ de madusuafo ɔmo manse ne nyina sɛ nansɛn askuufo ɔmɔfra na kyerɛkyerɛfo boro no dɔso kyerɛkyerɛ ne yɛ ne yɛ pa no sum left and right okyerɛ mam manse ne bi nsi mu ɔmpɛsɛ bi bɛsim na no yɛ ɔkyɛ woyɛ school ni na akɔto kyerɛkyerɛ ni so kɔbɔ no pɛ woni aban ebi akɔkɔhyia mu ewo court ne Mr. Momo na de I also say teacher ni awo ma yenim de no amada ne ya tamfo de sori fie school ni be school a no aboni 3% teacher ni na awo tira na de no eyese wo bono na eyese wo tata no tana nso a enso teacher for so nko a ye ne aye ho no na ye bro ye ho na ebi na nsi atwomampo no a na ye mpese ebi besi na me ka kire mo wo a wo be ya sorobra kye na so be bu teacher ni wo ba bu yonku ni no emra no obedi maka kire me police commander no ma share education directory someone mun entertain student be on here ready so obesia dey o school yantra ho ama obi a wo boy ama anya daachi modo mo agro atopre eni a woti yi ayaban enam sire de ma de hia wanom ewatwema mponua mensenem ewa santimantemu ne den do nyamfo Ibrahim Isaac ena wote denkan na no achi ana kyerɛkyerɛfo abasobosi ɔmo sɛ ka be akyerɛm sɛ ye ɔmo dampanifo ase we de ɔmo nya bi da na ne Nyankopɔ ayɛ adom na ɔmo so mpanifo atumi aka ɔmo de mbɔdɔ ɔmo na ase kɛse pa edema wɔnom abanim sini ɛna afi nso ɛyɛ Smart Foundation so ɔmo den a ahyɛ wɔnom anim nyam abɔ wɔnom aba so say Alan Shrano say ye ba district mu me ba 17 years Mr. Ye bi ma teachers ma e won krase eno ko ye ba ko no de nei wa ye atrem ama ye ya ye wa administration na ye bo ye wo di nyina wa timi akwa ya ba so ye make ne say Alan Shrano de o hwere ye bia on say na nam begin the madam Evelyn Bridges headmistress and madam Passetti basic DLFM 106.9 Nhyiraba Amada head they make actually all I want to say nyame points down say bin sida say waba na ho adwuma wo ya na say nyema wo ye na so yen so teacher for no ka say nyame share pa omo no ban on ko so anya adwuma pa wo ye omo no me hu ha me sin ka no e bro ma dwene me charge say di wo say ye na ho ni pa du aye ba ye na hwe nyema wo di che ye a enye sa to a nyame pon share pa eni a woti ye aya kyerɛkyerɛfo a wɔnom ɛkyerɛ de watwema ponua mansenem ɛwa santimante musaka abosobɔde no ɛna wɔte wɔnom anu di nsɛm yi na ma ne bo yɛn nsɛm twere ni babara kranten ɛna difire asantimante mu ɛbɛsom yɛn yɛn madwenkyerɛ ne tew ne yɛn fa nkonwa no yɛn sɔɔso na Adjoa Agyei na pamfo ɛma mɛtoa dwumadi a ɛdi da so ɛyɛ dia dwumadi no ɔmfa ma mɛsom yɛn na pɛga de aba no wɔ so hwɛ live edifire achem asafo de aka ne de kokankan wo party headquarters bi se ye nyamre emama ya manyosem master plan adwenia kentampo de aba manyosem na kokankan e wo party headquarters Nyankopon oni wanim kan pam na me wo fa se comfortable ache de aba na wo se o man ya ha o kodwo na afi nso eye Adjoa kasebo ni mo de na okire ma de na ekwaso o Ghana yi asem o Nyankopon hu ye mo ba wate ohwe live edifire nsanwam dobro na Kofi Parliament de aba na say dear news is the base ohwe live edifire agona bobi kuma apa sanso na Obed Asamoah edi aba na wose Obed Asamoah ne taxi driver in fact Tama Newtown na otie kasebo ne life ene ne passengers omo ne taxi ni mu in fact kasebo ni mu de na ojenche kase de call edema senior navy officer chief Etegbe Richard gbalawu na afinso Dennis Abrakwa dodo afre ne se Kamoko ocheche mu Nyankopon ente nanim emfa nkyere mo pa no onye mu nyina kase ye kasebo no ya de si na me wo fa se ne den de Jacqueline Asante obutum awa shaman Christian village okirema kasebo no wabie mu pon ne madam na adwumayefo ni nyina ete yenkan wiei ya da se pa me wo fa se Jacqueline Asante Nyankopon enhyira wo pie kasebo ne de si emusamufo no eye Mace Mabel antwene se mu de emayen champion tele ekopie mu wo Facebook na fi YouTube kasebo no wonya behwe yem Senior technician on duty Mr. Samuel akwachi nchim kasa frinu fuma edesom yen akenkafo yemienu edi amejeso yo wofa osi ade de one Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hoteden ene otafri jamene Adjoa Agyei Sikapa yes sasa na Adjoa Silky enna pamfo mo bai dia odwumadie no na ono abeso mo nyina moniti a adehye give us P capsules give it